ولی بیناران هەڵبەتە دەبێت هەموو پرسین کوهانە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین پرسگەری بە هەڤراگیریدای بن ژبەر کل وڵاتێکی دەربازی وڵاتێکی دەبێ ئیدی هەمی وڵات لە خوا دەترسن ئەف پرسگیرێکە دەربازی ڤان وڵاتان دەبێ کە ناڤەڤان وڵاتاندا بێگومان ڕێکارین چاوەتکە ئیدارەکردنا وڵاتیوانە و بەرگرتن لە ڤان پرسگیرەکان نەبێ پرسا کوردان پرسێکە 100 ساڵیە لێ دەبێرێ پرسا هەری مێژینە و گرنگ و هەستکارە ji pirsa Filistinê jî li pêş e taybetî jî ew coğrafya Kurdistan serhatiye da beşkirin û her parçeyekê li gor taybetmendiyayê bêguman pirsa Kurdan heye. Profesör Dr. Bilal Sambor ew pisporê peywendiyên nêvdewletî û rojhilata navînan halan qaret gelmeye. Diktor demata baş be. Êdî rewşa Sûriyê tu zanî çilê hatike. Lê em behsê navxweya Tirkiye bikin. Vê dawiyê pêvaja çareseriya pirsa Kurdan li Tirkiye gerin bibû. Yani em vê bi hevra girê bidin gelû. Taşan giringe Türkiye yani bi sedema rewşa Sûriyê rewşa Kurd çareseriya pirsa Kurdan paş bixe. Yan pêwîst e divê tewqîdê de wê jî çareser bike êdî. Gavê nû berdewam be. Vege gerek em vî tiştî gelek fehm bikin. Li Tirkiye têgav ji bûna pirsgirêka çareseriya Kurd nehatiye rojevê. Wa çi hat bû rojevê bi hereketê Baxşelî re digotin bila Öcalan were bêje min örgüta xwe tasfiye kiriye. Em ê terorê xilas bikin. Yani Tirkiyeka wisa em ê ave bikin Tirkiyeka bê terorî. Yani divê meselede Tirk qet'iyen mesela terminolojiya pirsgirêka Kurd nehatiye ziman. Vêga jî piştî çi li Sûrî çêbûye Tirkiye dêje ev mesela pirsgirêka Kurd û mesela Sûrî gereke ji hev were qetandin. Yani dwir de em Türkiye va her du mesela ji hev diqetîne. û di nava Sûrî de jî Tirkiye de jî HTŞ ev SEMO jê re dêjin Syrian National Army ev her du bila Esad bixînin bila werne desthilatdarî bistînin fakat Kurdê were jî ti statû nestînin. Yani plan û hewkê Tirkiye ev e. Ji wê awayî ne di Sûrî ne di Tirkiye'de pirsgirêka Kurd ne di rojevê de. Kewata nê dî facto waqe tiştekê diye madam wisa em ê derbasî Sûriye bibîn ji ber ku li wir rewş germe. Li wir Kurd dî facto ne hêzawan heye hêzawan ya serbaziya heye Amerîka piştevaniyan dike. Ji sedê çil ya axa Sûriye niha di destêwan de ye û ew axtî je gelû sedê heştê bû not ya samanên xwezayî serwetê Sûriye hemû di destê wê daye. Kewata Tirkiye me dikare vê li berçavan de bigire gelû di çerçevê guhartinên ha ku li Sûriye hene? Türkiye va teva zane gereke em dengê hêzê Sûriye baş bifehmînin. Türkiye gelek heremê Sûrî dibin kontrola desthilatdariya Tirkiye'de û ev em bêjin grûpê cihadî ew jî dibin etkiya Tirkiye'de ne. Yani Türkiye wextê rê da HTŞ va ciya tev xist bin destê xwe û ev Syrian National Army jî dibin kontrola Tirkiye'de. Yani Türkiye îro di Sûrî'de qeweteka gelek mezin e. û Tirkiye jî beriya Trump were desthilatdariyê dixwaze Amerîka ji hûr derkeve. Wextê Amerîka ji hûr derkeve Tirkiye dêje ez ê ciyê Amerîka ez ê tijî bikim û gorya vê planê jî ev ciyê destê Kurda de filan hene roj bi roj ê ji destê wan derxin û Kurda belkî işte di rojava de wanekê hev bikin vêga dixwazin bila Kurd cimen bîçê derin bila Kurd ji deyre zor ji wan ciya tev derin bila ev ciyê rojava de Belê Diktor lem ji bîr nekin Kurdan jî di nava hêza Esedê pêkhatên din jîhene ew şerekî gelekî xurt dikin wekû artişa Esed û grûpên din nîne zû zû sahê çûl bikin. Te dî şerê li Efrînê çi qas dûm kir şerê serêkaniyê çi qas dûm kir û Amerîka jî gelo mumkîn e sahê çûl bike bi dîdna te? Yani hêviya Tirkiye heye ki Amerîka ikna bike ama em vêga wextê li va şertê vêga birênin
امریکا دیجه نخوازه شرک دناوا ترکیه ده چه ببه شرک دناوا ترکیه و هتشه ده چه ببه جوه هوای ویگا مثلا هتشه حوقا پفچونا ایریشا سر هتش کردانا که حتی دیجه کرد بلال خلب جیه خود بمینن شخوا کرد سوریه لینه مثلا زمانه که نرم تین زمان ama Türkiye vakti dem bidem heviya ve evet ki Amerika gotine Türkiye teze Türkiye kabul bike ev heviya Türkiye. هیوی تشتکه و السرعردی تشتکه دیه هالبته اکرم بحثی روشان ها بگینه حتی ام برپرسین هزی گروپین چکدارین کنها لحلبه و لحمسه و لحمای پیش دیکوین ام بحثی وان بگینه کش برپرسینان میوانی مبو بری دو روزان ها دویده میده اوی گود ام بر هفین دیگل هزین حسد گوتو بیجان بکن جبو چاره سر کنار روشه حتی برپرسین حسد جیک حتی نکوان دا خازل ترکیه جدی کن برای دیالوگا پرسگیری کن خود چاره سر بکن او جدی بیجن چارچوب وان هزین کنها لسر عرض خورتن یندش بریا سوریه ام جیک بر هفین رکفنه بکن و نرم بونه جایه پفچون نابینوان چه نبویه رکفتن هیا هفدیتنینوان هیا Yani tabi gotura teji gelek mühime ama em gereke planı aktörey didema direşte birinin yani bir şekilde Türkiye ve mesele usate xuyar bir şekilde heteşe birinin heteşe politikaya kadid meşine PTC dece ez ve gahize xwe tev tuazım bişin mesel ارتشا اسد از اسد خوازم جخما درخم جخموز درخم حتی از بگیجمه شامه و دورده نخوازه به کرداره نیارتیه که شبکی چه ببه چونکه جپه که نو لسر کرده وکه اف تشتکی وسانه که احتشه قلس ببه یعنی دوی مسئله ده روژه و هتشه و آرمانجه هتشه و آرمانجه ترکیه دورده بله پروفسور البته پرسکدن هیا تو زانی سوریه ابتنه ترکیه خودم برجواندینی نتدا لسوریه وکه جغرافیای الانگاریای گرنگه اسرائیل جی کفس نوریه ایران جی هیا روسیه هیا ولاتن کن دفع عربی جهنه گلو ما سر عردی تر تشت ترکیه حسکت بسر خود کاره به آلیین دنجی بکه حتی هبونا سربازیه برفرای امریکا فرانسا بریتانیا حتی نهاجی دورته ده هیا لترکیه لسوریه evji tabi ev mesela Suri mesela ka internasyonale ev mesela ka navneteviye yalnız pişti heteşe Halebistan pişti Hamayistan İros bedisma belki Humuseci bistine urre jevke revedibe Şam'e revedibe Türkiye pişti وقتی ev duruma nu çe bu deşe kart dest nemaye Amerika ve İngiltere jî rêdanemin edgur de qewetek bi serê xwe me doçî Serokkomar Erdoğan çi got em dixwazin bi ev heta Şamê dewam bike اما جاسات رجو ولا اما استقبال سوري بهفرة شيء كنا هات برين شات السنوي يعني تركيا خو تاني اكتورك دمينه ديجا تمام امريكا هي فرنسا هي انجلترا هي اسرائيل هي اما كارت تفد دستي مدنه يعني فكره كوساد نبا تركيا چه بويه ama gotina teji raste hamle İran'e, hamle Rusya'ya, İsrail'e بله دکتر ایدی تو زانیجی دنابا سیاست دا دو آراسته هنه دکتر دنابا سیاست دا دو آراسته هنه آراسته بیلی وانها ام سر تاوین او آراسته الپش پرده ریکفتن سر هات که کرد او تشته کدنه گلو او چیه روشن بی دا بگم ده و بیلی به هکر پیشات نوابن هنگه استو دی سر آغوین برس پروفیسور دکتر بلال سامبور پسپوری پیوندی نف دولتی و روشالات نوین لانقره گله کی سپاس